Hello people of Mon and people of Konyak. Anian sob ni mere achi moi ekdam important video ekta ani dia ase. To idu video du ki ase gole to 69th wala Konyak Baptist Pomenok Pangchim Youth Convention Taitam la 26 October ba 29th October tak thakiule se ahe khan bado sob dikhiule se olibi na ahe khan karne bishi wak khode thakia pusti de alag alag pusti de thakia amian Konyak manohan ni mere moi watching town khan bra kinaka preparation do kuri ase aro kundu gate to rasta do kudu ba ahule se ithan sob apnian ge moi details dekhai dibo to video do skip no korina last tak side video goina itu khata janai di ase. So guys, mon bra hala rasta main highway do itu ase to yete bra ahibo first gate to ase sabe to itu reception ase to itu first gate bra moi apnian ge dekhai dibo to left side la do main town phale jabo aro idu opor de do tade ba chaile bi hall do thakibo to rasta tui phak ase to yete ba reception khan ma kobo tade phale jabo na itu do pichide janibo itu side to mon bra hala rasta ase aro itu do main entrance itu ekta ase de main town ma chala do to tade ba chaise bole convention hall thakibo itu ba saina chaigina moi main hall do moi dekhai dibo amnian ge dei. So guys, entrance to idu main entrance to idu asre sabe idu side pa entry marole se aro yete photo booth ase odu agire ata debi photo booth ekta ase aro hall do idu asre sabe amjan dikhi asna that is the hall bitor do moi amjan ge dikhai dibo sabe hall idu asre aro ina chai gina tade reception main reception ekta thakibo aro tade stall khan students khan bra initiative lagina stall khan banai na ase. So it was the all the so ita moi chaigina bithor do amjan ge dekhai dibo. So guys, moi bithor amjan ge dekhai dibo ahibi. तो सभी तो से और गाइस बिथोर तो इतो आसे दे सभी 5000 कैपेसिटी आसे दे 5000 मानु पुहुलेला कैपेसिटी आसे इतो आसे हॉल बिथोर तो मैं हमने अलग जूम करने दिखाई दिबो. Yes, na. It was the hall. So guys, I'm going to kiss na. So this is the decoration. Our mo stage to mo dikhai dibo amjan ge. Carpet pe half halina se so far because it's not completed yet. Let's see. Limbs, say hi. Hi. How are you doing? Kiwa se, bulbet ase. Man, it is made of wood. Kasra banala ase itu. Yes. Aro itu kan do sound system kan, monra ala ase. Aja itu complete ho jao na. Side pra angle ditu ase to compound tu idu ase shit angor ase aro sob mana ahina idu convention de blessing bagina sob manu chawle ready thakibi goina Konyak
youth khan aro Konyak kokai phuni didi khan sob ke tu janai dia ase aro ama baba khan postida thaka khan uncle auntie khan kiman chun ase apnian sob pi edu convention do ekdam bhal wa khatam hole karne apnian prayer de modab kuri dibi de gonai tu janai dia ase God bless Konyak people.